Gardon, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponika. BJP is Karbi Anglong atumpen Badruddin Asmol Aphan Diphutana along FIR Kipidam. Matijong ni Pai Troxiar ni Kang Sampor Pai Po Apor Malom Diphutana along BJP is Karbi Anglong atumpen Hojai along IMP Mati AIUDF Mepu Badruddin Asmol Aphan Lamhoi Mati FIR Kipidam. Kedam tang ni Payar ni Soarlo atum aphan anparta Assam CEM Dr. Himanto Biswa Sharma aphan kalilika langlang alam kipupon anparta Hindu atum ta Muslim atum ason piso enda prangnang jipu kaningje puthakpen Assam angkang pisitami AIUDF mepu Badruddin Asmol aphan lamhoi piponlo lason si BJP is Karbi Anglong atum pen sitami diputhana along AIUDF mepu Badruddin Asmol aphan pini arni kang sampor phai pho apor lamhoi piponlo pusi Ronald Killing pen pherangke atum aphan nang pachini dun Labang solong BJP is Karbi Anglong klembang phubang phiatum chetong dun si lamhoya bang pidamlo. Karbi Anglong ahin pen kedamtang tarik ini ani. Badruddin Asmol AIUDF labang so AMP lo, presiden lo. Alangli kaningje Soarlo tomphan alangli jumeme jununo kaningje lapentu Assam labangso Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sharma Phantalang Lijumeme Junenu Kaningje labangso lama puthak nilitum Bharatiya Janata Party is Karbi Anglong penalang phan condemn lo lanchot kali pini all Assam setame district athana long sodar thana long tin setame pini abangke ijahar pidam lo FIR pilo alang liphan sodak pen non het jong alang liphan lebnang po ingnang nang po arona tengpen kabisar arona tengpen alang liphan kanuna tengpen lo tengpen ang liphan bangke nebnang bu pusi nilitum badak pini dak tipu hodor thana long sita menilitum FIR pilo is Karbi Anglong hinpen Karbi langpi aroy along telong keve kachingbai petu pedupon Bothat lang swadolong arum Karbi langpi aroy along telong keve kachingbai ajaime kepadupon Matijong ni Pai Trok arni Bothat lang so adolong arum Karbi langpi aroy along telong keve kachingbai kepathu pedupon Bangso kepathu ajaime mukrang self help group atum pensi pedupon lo Lapen kachepate dun atum teran krehini an chepate dun lo Labang so ajaime along aluhi sarpo aman pen Prabhat Chandra Taro chetong dun lason thak thak pathu ajaime along Radip Ronghang West Karbi Anglong District BJP President Lapen Ari Sangho Gojen Kro Khorsing Be Longsing Rongpi atum lapen Bothat lang so police station o silapen Ari Sangho tum chenglok pathua jaime along ongdong arat amuluk chetong dun Labang so pathua jaime ongdong kiti along kechengsi anong e pangching ateran suri ingkoi lapen lang oklin pho adun thu tharwe abi ove kimi ateran pen hini angdeng suri kre pholapen lang oklin pli lapen ke thom angdeng sarsing habe ateran atup suri kep lapen lang oklin thom anong e chepalong ponlu Matijong ni Pai Trok arni Loring Thepi Town Committee sai hem along Serdihun alamar jan lapen soarlo suatum aphan Taylor pen kapre ahormu keron pon Bang swamai kachari pon laki bikhama te dilip besi kijut pen kechengan chari pon lo Bang swamai along hini angdeng kangpu pon pedosi kecheng laki Serdihun alamar jan ipu pon si aphitu soarlo atum aphan ason keron ajaime pedopon lo Bang swamaya long alohiaman pen kachetong dun MP Horen Singh be MLA Dorsing Ronghang EM Kangbura kiling lapen Sabina Teron pi social worker pen chenglok lam arjan along kacheparjan atumta chetong dun si mayalong RDP dun Phuloni pen oruning tigathar Karbi Anglong News আজি বিশেষকৈ আমাৰ কলনী সমষ্টিৰ নিবাসী আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ সমাজকৰ্মী আমাৰ বাইদেউ সাবিনা তেৰণপীৰ তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাত যি ভাৰত চৰকাৰৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল এই মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা বাইদেউৰ যোগেদি বিশেষকৈ আমাৰ এই কলনী অঞ্চলৰ মহিলাসকল আমাৰ চিলাই মেচিন বিতৰণ কৰাৰ এই সভা আয়োজন কৰিছে আৰু এই সভাত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু খুব ভাল লাগিছে বিশেষকৈ মহিলা সবলীকৰণৰ স্বাৰ্থত বাইদেৱে বহুত দিনৰ পৰা বহু বছৰৰ পৰা তেখেতে কাম কৰি আহিছে আমাৰ সমাজত বিশেষকৈ নাৰী সমাজত নাৰীক সচেতন আৰু সবল হ'বৰ বাবে তাই দিল্লী দিছপুৰ লগত
ভাল সম্পৰ্ক থকাৰ কাৰণে আজি এনেধৰণে আঁচনি বাইদেউ আনিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মই আশা কৰিছোঁ এই চিলাই মেচিন যোগেদি আমাৰ বিশেষকৈ গাঁৱৰ অঞ্চলৰ মহিলাসকলৰ তেওঁলোকৰ যিটো ইনকাম এই ইনকাম দুগুণ বঢ়াব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু জানে কাৰ্বি আংলঙত শিপিনীৰ অভাৱ নাই মাত্ৰ শিপিনীৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় কিছুমান সামগ্ৰী এই সামগ্ৰীৰ অভাৱ হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ শিপিনীসকলে আগবাঢ়ি যাব পৰা নাই কিন্তু এনেই পৰিস্থিতিত আমাৰ বাইদেউৰ প্ৰচেষ্টাত যে আজি শিপিনীসকলৰ কাৰণে যে চিলাই মেচিন যে আজি বিতৰণ কৰিছে সঁচাকৈ আমি শলাগ ল'বই লাগিব ধন্যবাদ দিবই লাগিব বাইদেউ চাবিনা তেৰণী বাইদেউ গতিকে আগন্তুক সময়ছোৱাত মই সভাৰ ভাষণতো কৈছোঁ যে আজি যিবোৰ সামগ্ৰী কাৰ্বি আংলং সমাজে ব্যৱহাৰ কৰি আছে এই সকলোবোৰ আমাৰ ইয়াৰ কাৰ্বি আংলঙৰ বোৱা কটা নহয় এইটো বাহিৰৰ পৰা আহিছে ইয়াৰ কোৱালিটি যদি চাব যাওঁ খুব বেয়া বাহিৰৰ পৰা তথাপি প্ৰয়োজন সাপেক্ষে এই সকলোবোৰ সামগ্ৰী ইয়াত নাটনি হোৱাৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা এই সকলোবোৰ সামগ্ৰী আনিবলগীয়া হৈছে সেইকাৰণে মই আহ্বান কৰিছোঁ যিহেতু শিপিনীৰ অভাৱ নাই গতিকে ইয়াৰ শিপিনী ইংডেগ্ৰেহিনি কেফে মাহাংকে ঠেগাৰনি কেতালন মাটি জংনি ফাইট্ৰক আৰ্নি আদা পৰফাই কেপ আপৰ মালক লাংকুং হাবি মেমৰিয়েল টাউন হল আলং ইংডেগ্ৰেহিনি কেফে আসং আমাহাংকে ঠেগাৰনি কেতালন পন Labang Somayalong Alohi Sarpi Aman Pen Karbi Anglong Autonomous Council Animal Husbandry and Veterinary EM Diufing Maslai Rongbong Rongphar Dr. Hongbari Ingtipi Manager Poultry Farm Rajesh Tiso Bidisar Cafe Avinas Ronghang Bidisar Cafe Lapen Kapre Karbi Hamphanga Song Anparta Chotiki Karbi Arata Tum Chetongdon Ada papor song alama pangjarpon aphitu alohi pachini ponthusi song amahake thek ahim ing thanpon Lason si KFM phu mohen bepensi maichari ponlo media hoipen pachini dam kang tong lam lalo nitum Karbi Farmers Foundation Day pini anke ningkan kini nang chok lo lasila ningkan kini yang bong nitum ke claim ke dam along ali je theglong mate atheglong polotangte nitum long pliadim tharang thak vingchata khulilong lo lapen ke inki parang himen tame ong dunga brans totum ke ali long lo lapen ke check tame elo lapen ke sana taksi hala kowe amokhar che ilong lo lapen ke pi pangreng ban tame ong dung tum ali long lo lasin nitum farmers kemang ba kar I bangla lo je Karbi long arat anutin same kitiki pen kuson cha ali je palongi ma la bang nutin cha rok tok pen donang ji la sodi moni tu menta ong dong ding tu ewana sa pidam bom lo la pen ke ko ke bang joni tu pidam bom po mane kheti pen kuson si ali je doi ma la ma sini tu men amoto la pen itu kari bangkel lasin itu kemang la Dongka Chingtho High Secondary School mate High School abang ningkan phokep ke chok mate Golden Jubilee Celebration ke paman ponjia phan chisik chedang ponbom Lakha Kripli Korkanthi constituency ke pardo Dongka Chingtho High Secondary School along High School ningkan phokep ke chok Golden Jubilee Celebration ke talon ponjia phan chisik chedang ponbom amohor lapen abirta Golden Jubilee Celebration ke paman ponji arni lage mati jongni phai sir ke arni Nonama chisik chedang kiklem ke dampon chokji kai ason lopusi Dongka Chingtho High Secondary School Principal Rup Singh Timong ahin pen nang pachini dun Lapen alir alon pen ke talom ponji aphan lo Charlie Klim Somar mati students atum ahin pen kilun ke kan sitami chisik chedang pon bomlo Lapen mati jongni phai sir kep arni Dongka Chingtho High Secondary School along High School abang ningkan phokep Golden Jubilee Celebration ke paman ponji along man ke do aluhi sarpo chopha pon mati kache tongdunji lage Karbi Anglong Autonomous Council Honorable Education EM Richard Toby Karbi Anglong Autonomous Council Honorable Lakha Kre sir kep Haurakhat LAC MLA Dorsing Ronghang lapen Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso atumche tongdunji pusi nang thandun Samilang sopen longbama ningti Karbi Anglong News कोट पेन माने ला दुर्गा पूजा इदाम आफिस ने तुम गोल्डन जुबली
alon ko nang pula so bang itu tiktu arni kena ciklu si itu non matke mane arni kanang lelo la si ke 70-80% son ke tang son sini tu kita kon ni pai kono ni se bi kon ni la non December 9 arni sini tu bi Arni ke la non ke opening la si opening ceremony la non December 9 arni tu kon ko ke mo la ne January pone February pone la matric porika apang se aku closing ceremony aku mini ni tu Makai lah, ikan poket cok, plek pak poket, intur ponpo, lama intur ponpo, lah penting dia rong setene, rong poket, iponi lah sonsen itu ngahin pen sajiti. Ini litung cingki pon long ateng ke, alang litung mana nang dun vek ko, alang ke education yem charge tobi, pen itu haurangat MLA Tosing Ronghang dan council chairman kedang itu komiti long mata chairman itu lepas alang ikan di ajai make fun bangtela so silver golden jubilee itu pati soalam ki itu hin pen ansu se cingdak pun pol ansu se pacitang pun pun bisi nilhin pen nali tumpan pacini lo cumere lo